Kajing Aipor jang Deputy Commissioner ke East Khasiels District ya kidukan ki balasna bean halinti ya na do laimer shado nyomer kalakut bat menta kasyong haka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited bat kumjo ka PWD ban penrekam ya ke hukum. Deputy Commissioner ke East Khasiels District Ula penmi ya kani ke hukum haka laifotrik jeliu arajar arfun rio bat la aipor khatsan sngi ya ki balasna dukan halinti ya bakin penprano apo ka khatsan sngi nado ba penmi ya katai ka jing penbana ka bambut ka hukum ka kut haka khatsan tarik naitung arajar arfun rio ya ka ba pat penpra hadu batho ya kani ka khubor udisi ula pentrekam ya kani ka hukum kalong katkum karai jong ka ying bishar ka ba hakli du jong kari India katkum ka mukodama ka suo motor red petition civil number khandai jong ka arajar arfsan ka ba yadai bat ka jingsngan jong kari India kala khang ya ki jingsna bat jingtai ya kinu ki jaka bam bat ki jaka di jingbam lani ki wei pat ki jingtai ka mai kaji hapo ka jaka ya linti ka surok ba tukumta labatwa ya baro ki dukan ki balabu halinti ya haka surok ba nadu laimer hadu nyomer opor shelong bakin kenria hapo ka khatsan sngi nadu ka sngi bala penmi ya kane ka hukum hakikot khubor lada kidukan kim kenria hapo ka por balabu kumta la aibor ya ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited bat kumjo ya ka PWD bakin penpra ya kejingtai bean ki balashna halinti ya nadu laimer shadu nyomer